wabona la masela se ya tata selio we are building here. When you are building structures always sometimes perhaps due to the level of communication. So, nagani sebenze ngangikani. Fanele sibe nendlela ukuthi uma ngabe omunye fail esibakhulisa sibasila. Sibe nendlela ukuthi siwaphesha kanjani ukwenza ukuthi akwazi ukubheka nokuthi sithole ukuthi ama-problem lawa abanawo. Bese siwa-build ama-committee, siwa-delete. Swap-build ama-committee, siyahamba nesikhathi sokuprofethwe. Swap-delete, swap-build, swap-delete, swap-phesha, inkolo iyahamba, sifaka laba abangena. Bengabi khona benga-attend, sireplace umbono wabo ukuthi kunganjani bakuthiwa siya-replace ukuthi khona indlela ukuthi sikwazi ukuthi sibe right. Sibheka ukuthi yini ebenze bafeyila nanokuthi sibe nesolution ukuthi siyifikisa kanjani ukuthi siyibike ukuthi ikwazi ukuthi isolve ingabi senze kakini. Sibe nenkolo ehambayo singabi nenkolo ehamba ingakho enakalisa inhlangano inhlonipho kuphela ungahlonipha bona okwadala ukuthi inhlangano isihlakahle yabona kodwa noma kungeza ungena nje ey'ntweni ey'ningi kodwa ngizokuhloza nje lokho kungahloniphani ey'ntweni ezenzekile uzothola ukuthi ukhona abantu abakhishwe egrupini ngempela inhliziyo yakhe ibuhlungu ngoba umkhonto uthanda ukhona angeke ufuna ukuwusebenzela manje ukhishiwe manje indlela akhishwe akanelise kahle. I think i-purpose of the meeting kahle ile yokusebenzisana okuyi-unity. Sizokhumbula ama-comrade ukuthi njengoba kade sivotela i-national government indlela ekusebenzisana engakhona ukuze sikwazi ukuthi siwine all these 2 words before is because kwahlala ama-comrades asebenzanga ngokuthi ngey'khundla zethu sasebenza as amavolontiya ngokuy'nikela ngokuthanda inhlangano ukuze siwine sebantwini sibe kwi-full force sasebenza kanjani. Angeke ngize ngingene ukuthi akhethwe kanjani. Ngiveza ukuthi kwaba ne-unit kwaba khona i-tax team yakhethwa kwabakhona i-tax team yakhethwa engaphinde kuvumelwane la ukuthi ukhethwa kabusha ngoba abanye balabo bantu abasekho la. I-tax team isebenza ngakhomithi isebenza ngale ndlela ukuthi njengoba sithi bold words i-tax team isebenzela all VDs iphuma ingena ilamonti yonke ama-ward nangaphandle asikwenza ama-comrade phansi ka-V ezwe lethu sasiphakathi ehostele eTES sasiphakathi konke eJacobs eWema ukudla everything i-recruitment masenza ama-t-shirt sasingabhekeleli ukuthi senzela obani mhlambe leyo kuzoyibuyisa isithunzi salama-wards ethu. Uma senza ama-programs bakuthiwa kune-program kagijima esisebenzi kusuka wonke umuntu owase-174 ne-175 siyakagijima kwi-VD yakagijima abantu sizophuma ngokuthi sakhe i-unity la singasebenzi ngokuthi mina u-coordinator u-convener ngoba lento yo-convener no-coordinator abanye babo ababona ubuso obuthandwayo emphakathini. Iqiniso fanele sivume abantu abaningi bahlekile ngenxa yokhona no-coordinator ngoba sithe basinikwa lezi ikhulu esanikwa zona sakhukhumala sayitshela ukuthi umkhonto wesizwe wethu kanti umkhonto wesizwe awona wethu umkhonto wabantu. Inkinga thina silapha sizele inhlangano esanikwe baba uMsholozi azelanga thina ama-egos ethu ukuthi fanele usiya avune ukuthi usiya uphethe ayekho umuntu ophethe la njengoba sinaso nabavolontiya ukuze siye phambili as these 2 words sizoya phambili ngokuthi sikhipha amakepisi esiwagqokile ukuthi singobani sibuyele lento yamavolontiya siyeke lento yokuthi umapho uthena uphethe 70 ekuphethe ese-75 ngoba umasizwa la kunama-comrade asethi mina ngiphethe iTES ngiyiphethe la abekho comrade babantu la umula uyivolontiya uze ngoba
awenzanga ngoba utheni uselomunye umuntu ngoba usiyayo uma engadiploya namhlanje umuntu kasiya adiploye siya aye ku-profit wona kade usuwumuntu kasiya uzokwenze njani la uzokwenze njani la ayiphele ipurpose-ke yale meeting ukuthi ama-decision esizokwenza sama-comrade akhathwa la namhlanje ongekho la oqhamuka nokwakhe asakahambisani nakho lokho uzophila noma umsholozi mhla ezinamomveti injalo onenkinga nalomhlangano sathi inqubo ngoba sifake bonke amagroup sathi umhlangano wabantu abathanda i-MK obathanda ushintsho yabona esayenza ama-comrade ngalesa sikhathi sasebenza kanje kuze siwawina ama-elections sasigala nesigijima nama-ballot njengeyinhlanga ebusuku bakhona ama-comrade ayicashile nangaleso sikhathi asinavumi ukulawulwa abantu abathile u-MK party awubone wabani size la ngoba sithanda ubaba umsholozi hayi usiya hayi ufikile ungekho umuntu kafikile la ayikho umuntu kasiya sonke singabantu be-MKP kusho ukuthi sengamile sekudonga lempunzi into esihlanganele la yileyo yokuthi siya kanjani sibakhetha kanjani but leyo yokusebenzisa abantu ukuthi bawobani ngabhidi zabo laba bantu ama-programs aphelile ema-wardini some of the ones because of these coordinators amile ama-programs abengasekho umkhonto abaphela sifuna ukubuyisela ithemba kubantu abavotela i-MK ngalesa sikhathi ukuthi umkhonto uyaphila kodwa mase zothi sinasebenzise omaqondo ney'nkundla zabo hhayi abantu bazobaleka akungena amavolontiya singamavolontiya leyo ama-title yama-position iyona esikulalele zabalazo isikulalele from national provincial regional ngoba ilamon bill was united like this yangena izolo phakathi kwethu yayibulala then labo bantu bazobe bekhetha labo bantu bazobe bekhetha bazobe beripota lapho baripote kuphi kwi-region asinayo izolo esizoripota la bengicabanga ukuthi sizothi sakhe ithimu sikhethe ithimu ezosilida ekuyeni okhethweni yes leyo team mhlawumbe izobe idila ngama-programs azobe khona ngoba sakhe i-unity yamawadi amabili so bengicela mina ukuli-eda leli phunzi lokuthi mhlawumbe sibe nokukhetha i-team la ezosilida kuma-programs kuma-election mhlawumbe kuyaphambili. Good job, He